ole a ka ko sa fali ha filo yatu ia nei tu la le fiafi ile ta tu no le kura sumalua oi sori o makwa wai ar ke ni fa ka ko ya ka su ru ya so ia me lele anga le tu lango le pisi o mo ko pisi ya ma nga va mai ni ko mo fa la ka le ia sau kali mo le fesi manga ko ia sa fa nga ruinga nga ko si sila o le ka ko oringi e pu ala ta tu wo lunga o ka ko YouTube me pi ole a kele ka ko kala ngole YouTube ia la ki nga issues ka kala ngoi ia fa filo ya tu fa talo fa tu ia ile ma walunga fo yo so tato tu no le u fa no mai lo time tato te ia fa so fo ni fa fi ma lo so fo manu ma lo fo la langi ma so fo maua nei tu la le aso le lo fa ta bulbuli ia le lo fa e le ma vai o le tato tap au sili le langi ia lo to so fo so go lo vai le on fa ta me lo to so fo ia ko si la mai mo va vai atu God is good all the time ia pa ia la fa nga lo nga to fi le tua ia pe fa pesca ko kala ia pa ia fa ale kalesia pa ia fa al malo ma du fa le atu ia fa filo ia tu le tu la le fiafi mai mau te tele se ia pa ia mau ngaiti ma lo so fu manuia ia le tapo inga le ma fai ona la lo ai tatu fa talo fa ta mama tina wa mai oko o ia ko ngi so le la ka di mari sua le tina le tina le o le to fine ya a hana isikia malo rosi so malo rosi ana i ngai ko inga mai lo ma ko malo ya ko pa kai ese lo fia maybe ese aso foi lele fai isi nei tatu tu amat tu ese aso foi le fa ko special o le ngai o laka wa ia ku ngi le ka di mai ia la ko sua ma fai mai ia o tu uma lava o lo fai nei nga luenga tele ma mata ngofi fa manguia le ko ia o ko ia le la wa sina por tapo inga fo ia ia tatu tu ama tu ia ele ngalo lava o tu tatu tata no ngai le fiafi me le fiafi fa tai fai tatalo ia ma lo fo le on sa a fa pe fo io a fe ma io le tino nei vai tau so fuanga ile ma ale fo i mal pulu la ngoto le so fua ia o lo yai lava le fa malolonga ia ile i fa lava le tato di fa ola o to fo o afia mai le tino mo tanga se ngase po fia lava se me o e mai bo men nei taimi fe fo se vai ngon neke lope o e fia ngai man fa fi tauri ia pa ia tu le nganga o le tua poani me o mafa i lo mafau e kasia le kadi o me umangi o na o le tua wa yoko ni ke fa pesisi ayo malo pe felice so fa pia o to ia ro ke kalkala ngoko le ni fa fi ka I have so many problems o ka ko o aso te la ku ngol wala o fa la o fa fi tau fa le ainga fa fi tau fa le ngaruenga o fa fi ka fa le kalesia e o fo fa nga malo e ia lava fa fi tau di me so a kilo ma ni lava pe e ia le di ia e ngole aka o ye ai. Everybody has a journey. E lo savaringa. O nei mea e lope e isi si kai mi bo isi me ke le awa a fetu ia le wa si la melo fa ka ko live le pengo ko era ku si aki ia le o lo wa au ke po o me le fa na ku si wedding ko nge so le ma kwa le maroro ai masi me le fetu a wote popolo lo wa i ka ko ia ma lo fo me ale ke malo ngar ko miki le wedding ko nge le maroro o ma le aso wa sau de me di sau ko ia fa ftai le atu fa fkai le i fo le ona le ele ia se si fa pe ele so longa le mea ia so o le aso fia o le aso tangi ai ia pe o nei ele ngo vai ko iwa o le fai ele family service e po le fala wa se tasi o tina o le pa anga le tato tu lau ia le foi o vala au ele tu lo na so fua ia i oi Australia ia sto fine le ia tolu tama i pato ke lo pose ngo fo le sa we lunga i ia once again fa ba sa tu le nganga o le tu ma po tu ia o le tina ia au mafana o le tato ri faola ia le o tato o ka ko mongia le la sa un ia o ngila lo langi ia wana o se soifuanga i le tu mau ia e soifua mo wola ia ka ko ro o soifuanga i le ku mau so ia tato alua malo mo ki ngoa menga a kele me fa fi ka u ma kele fa la velavi awale misa pe a kele fa la velavi o le soifuanga la val nei e kupua makangi di wo va ale ese kupe le ese me fa la lave a ke popore a wor fu e fu ka maiki a wor fa vesia fu fa fingi a wor fa vesia ki nga ainga
a sau al whaalawe o le se kupe whaapasi. Whaapasi. E male o langa nei, o kako whai whaalawe. E kau ke o atu ngā mau, o whai whaalawe. Ia aile tu uaile le osi a inga ia. Pe o ngā kako masangi ai. Ia, o whatalofa nea fiafi. Ngai whasisiranga la haiti ai e pupu. Ia kako olole kako ori. O le siva le sa whasalawa tu la sotose furu. Lea, le siva lea. O le siva lea. O le siva ale afioanga o nofo ali ma le unmoenga. Le sa tu e whaila sotolu tasi o le masina nei. Ia, o lea ua a mai se tala fo nei e po whailoa mai. Ia ila tau sa wha uma wha akawa a kou ticket. Ili wha moe lea nofo ali ma le unmoenga. Le sa tu e whaila sotolu tasi a mai ma le ticket lea. Le sa whasalawa aku. Ia e whailo atu le ia mal mamalu fo o le atu nuu. Le sa ko e whaile Manhattan. Ua le tau nuu wha moe lea. Ua le tau nuu wha moe lea ono le tūlanga. Ua le maua sea wanoa fo i o le fionga Minster pe sa ko e malanga mai ai. Ono o swinga la le ai o le fonutanga al palemene manatua. O le masina nei wha ingo le masinga. Ia o le wha ele fono al palemene fo nei e. Wha ele kako kala au kua kupe mo le e kau mo tau sanga fo. So mo o tau uma ia e asua ku vai maru puenga. Ia tau fina ngalo fo i le tūlanga wale wha tau nui na le tatou wha moe lea. Ia ono le tūlanga le maalufia wale lava mai sea wanoa le fionga Minster. Ia wai e le manga ia fuel ko wafio aku ai ko wafio aku ngo le awai mai le Minster. Ia ka whaapea lea ua fuel le ua wo ole ngia ia lo tō mamaru ia le le longo mamau aku. Ia a whaapea lo mo whaakaulau tiket e ia wala koe whaafo i mai a pea loa tā pena mo le masina fo o le ngaka umele aso. Ia a wake le mau mea whaikau wale o ile lau whaikau le mele ngā mai. O le wakenso aku le masina fo. So if I wow lava la, if I want masina full, but not this month, flash of those food, we plus kulkas. Then tu if I eat mo mo lea. Ia no fali ma le un moenga, le so len ko foi, le so. Asto tas. Ia, ko salo manino le vaenga, le ka ko se a ko risio taso fa mo mo masina full. Ia lang wale vanga la fo mo se uso ya fa fo ya fa fo. Il siva ne fai la so valo no november masina full. E source futa la le entry. Ia fai fo ma le lulu ton. O le manga yo le MC. Ke masalo si la fia mai e tato pitonu i Melbourne. Ia tamali fo ia fa fo ia pole uso fo i wa. E longa nickname le ya Mr. Falai. Yo se tamali ina te fai atu langa fo ne o kuka. E keita tau maftanga. Ia fo langa food truck. Langa lori ngai roa maka ko yo Melbourne kasi le kanga kare maro lori ni ia tamali fo. Fai la siva ne ia le special guest. Ia le tō whae vai malai, ia asiata, bio vauliko, ia ilea aso le aso tōru se aso wadu, masina fō. Ia e tōru se futala le tiket. Ia mau fōi whailonga, peo tūlanga ngā whailonga mua mua, ia mau a kua pe asiri lau sif sa mua, ia le pusa pi supo, le pai le povi, whaasolo, e lima le whailonga. Lima le whailonga. Ia le kai fō ia DJ Nooks, ia ilea aso, le Film Island Style Prize for the Best Dress. Ia mo foi fai longo ila to umalava le masina fo ia fai Melbourne fa mo nei. Ia o nga ko se aku le ka fa mo Wellington. Ia o le a o le alo fai tau atu le to fa salanga. Ona umi le taimi. A le wo mga post lunga i ke sala la fai tau ma malo le tunu. A le au se e mai la lo le ku ka wa ia o le tulanga ia Wellington o le wa fai le fa mo fo nei e pe o fenga o Melbourne. Kuso le mafkanga Wellington o la wa ye umama ia me foi le lima tasi o ke foi kaua ia ala fa pupu aku ia pe si le fai kaua ku ua talanga pasina nei le tatu waso ele le foi ua tulolo fa ala au tapu e pa ia sau tu fafa Samoa o na manatu lea te o ia i folasa ma fiti uta e pe o le upu le motu sa awa o lea ua sautia le pole ma le u ia male au matatau ua sili mea fo i se unga ai mapu i sasanga faiva o tamata a wapa ia sa wo o le nei aso na liunga lua ai mangalo ia so matu leo mo matu fa poi le la autu vanu yo sa ma fai nga sa mo awa o le au mamala o le ia i vivia e le mangafa tau limbaina sa matu fa mtalanga ai ua vala au watu le nganga malfa alo lava yo tatou ainga o paolo mangafa tau tupu ma tau le langi
e malu ai le nei mafutanga la ingol fast tu Samoa le tu Samoa tasi Wellington e mai se wo mai masani o le a faataunuina le tatou tausala mo i tu malo faapalota e 5 sputasi o Samoa i le nofuanga ma le taimi ua taʻauailalo o le aso toʻanaʻi o le aso lusu lima o ke topo afe le aso lusu lima o le vai aso fou ia o le vai aso fou ia o le afaia le Rico Sport Center ai Fraser Park ia taita lo hata ia taimi a mata sifulu taiau o matou valvalusia ao le laau ia o tou finagalo afio mai tala mai ao tatou fiafia faatasi ai i le aso ua tuupoina o lo fagia e le atua i mo le atua i loo tou soifua ma se ola tusia ma le faaloalo tele taʻitaʻifono ma le laulau afono Wellington Fast aiga ia o Wellington ia faafekai mo le faasisilaga o la se unia ai magaia o le aano tonu lava ia o le faamoemoe lea o ke masalo se posiva foi nei fai 5 sutasi tumalo ia ese a ia tulolo ese a mafutanga ma latou fetapinaga alogiga 5 sukasi e iai uma ma le HRPP ma le faamoemoe ia paul mea o le sose mea e kahua le mea lea e kahua le aso o le aso lusu 5 o le aso toʻanaʻi o ke topa o le nofoaga o le Rico Sport Center ia o le kuako ia ai Fraser Park ia taita lo hat o le kaime a makai e a mata sifuru taiau so po le ale kelo me foi o le kwa se ngi me ale flyer wa kule pa uma ila lo foi ngale ale fila kusi o le makua le anga ngi fila kusi le malolo a ya malo foto maftanga ia ngapanga e fa mo ke ka ko fa mo se ka kwa ngesiero il to fine foi por fila tu se fiona malo a foto to tas ia mele mo le pisi ia manatu ia lele kai e fa mo ni sto na ia maleka ko o le kako se kako YouTube malolong sa o le mele wei kako ia o le palolo le o te salo o lo ngona dia e le se ai le la va ku sa o lo ngona dia fatalo fa te auto le fa ka mai ko sa atalo fa tu fo ia ngia va ngoi fatalo fa tu fo isi ka ku malo sa moa ia o la bo uma fa ka ro fe o le e la o tanto nunga le la fa yaku o ke lo fo ia ke lo le are fia ia au ke le pu le fo o lo wala ngona wana o ulafa e isi ke nge fiki ngau so mal passing alu sa mai fiki sa alu la nga fo ngoi la lokunga fa mai nga spenda nga 2 weeks la lokunga o so mal lo tau so mal pasi e sa ula la le kio mai usa mon la le kio hol ya makal ngolo masking pa me ko la ko fo fiki o fesili lo el pololo ele o nga nge ya ngafi fa merkala kengere fa me ola ko o le mako e kele al pololo le si piko fiki ai le fa ka wo fa mai o le kua le male anga fiki o fa ko fa pe nga fu ma ku sa mo o sola o le ia nga kadi e mai fu lele a ko vai fu lele ia po le aska mai scoop fu lele fai ke va ia ai mari e ke ma unga kwa ngi o le sikanga parulu o e ma una ia o ke le ki o le anga o le me fu le wa ma wai tupe ma le tulanga fu vai le there is no right or wrong pe fa ka pe le fa ka o lo wa ta tununga ma nga ia pe fa pe fu lele a fa ka wa la nga ile o ta tununga le melia ele o mea uma tupe kulo wa wange i kasisi a fa pe fu ele ta welu fina ngalo ia o ke popo le fu o lo la vale vale manatu la nga sa ile kai mi ngalo wale ko wale ko va ia le wa kele kai mi ngase ko wale ko saudi ia ele ongi ku fa pulele ku fa ala suma a le mana ia pe fa pe kare ia e ku fa o lo wale ka ko a fa pe ave fu mana tu oi a e ave fuale le of palolo fa pe sa ko nga palolo pe o le pe ka ngu vole mo ia ko fa pe o mele fa ka ko toke lau e o e sa arufa ngo ka nga vole pe a mai ku fa e fa so ngaki a inga malava ona le ke fa ko ka le pe sia la ku pe mo palolo ngi e ke le milio ngi e te le milio ngi pe po le afo ke lo palolo matulanga e ke le kai nga milio ngi a le me kupu
e mai angere kupe a kongo mfenga fa sisi ba le ya sisi wa pe fa ka umpa lolo umo fongo fa ka usfo widi e le sisi fa ka usfo lolo fa pe umo ku usfale apa e le sisi pe fa pa lolo e mo ya la ka ngaka ai le fa pe a we ni me a fu le ngo nga mo mai ai a le tau tonu ngole ka ko wa va ko se me e le yo le fa pe o so ai u e le ai ma so ma fo ki ai u ai a fa pengi ke e ku fa ma fa fi au mata mama tina ma tu tu ka ko mai oi o palolo le ba le mero va ko e fa se la ka mai e pula la fa ta palolo ia wa la fo isi wo ka le va ai le fa ngo fi te fo manu ia mase pasina ia ai pula ta ta lo ngala ngo mai mau pa fa pe ave fo ele o se ai u ke yo fa pe si ai u ke va ke lo fa pe ngi se le ai ma sa fe la mera ai le fa pe o fa ya ko o mere ka mo fa ia pangui awa ho le mo la palolo o te le pelo ko mo la sala palolo ioi ba ye o palolo nga le me fa ise si foi al ta tu la ia mo la sala palolo ai wal ele ma se kanga palolo ele mo sa palolo o le ma ka sanga kengi nga sa wo fu la ko mo captain sa fu la ko mo captain fu ma la u po palolo ia nga inga o lo fi re ai ma ko fali le ko manuia sidila la u fionga sidif pula ia fa pe nga fo ia le kausanga yo ngakua nga sa fo ia captain mala pa nga parolo fo a le si fo kausanga ku nga mai fo ma ko fare sa mo ma parolo fo o le winga la kala o ke si nga o ke ai ia ai e va nga fo me la kala ke nge fikiria fo me o fiki a ko sila nge video ngai lungo le YouTube i fiki sorry o fiki ke va ye pe va ai mo kai kafe fo le ke misalo ko ke sira filme ka kai kafe e makua mafia al palolo ilalo o pico papa hole e ko angale ako la fiki me ke mo kwa ke ai le fa ka e ku fa fu so e le o se must alo fa ya ko ang fa pe e ia se me special fo mo so ka ko ku e le o te mi umo le tupo ke longa wo isu waru pensi nge ka le va o ka ia o ke malama ale o ke fai anga fai fu se kuma se anga ka ko pole ale ke lo palolo tufa ai ku fai ngai ka ma ku manga yo next door va inga yo a inga la ia pia va inga fai fe au va inga yo a inga ngai fa fu se e kasia vai ke le milion ngai ka ri ko mai o ko ia fa ka ko palolo ka usanga ngai ma ka usanga la nga mo sa me anga a ko mo se ka ma fanga help a little bit ile a inga ai ke vai e uma ai ka ngoi fo wa isi ofu palolo ma sisi e ko kikia umare olanga e ke fiolinga i loko o le value o le mere nga e verka ngakaria e pese fa manu yanga e ke fiwe kadi lo olanga ako ia o le ai ufa ka mari ime usa ke wa ia asi le fa pe ai ku fa me ai ufa ia ai le pulese si there is no right or wrong what I o le mere ufa ko ia it's just my own opinion le fa pe fo i wa ke lo yo la fo e tu ai nai ai ngai nei tai yeah, but o le mere i solo o ka wor fat pilikira o ka mai pin fa pia so le that's a rip off alo ka sa wa o kele lo ko le anga am ko rip off nga me foi nga ke va ayer tele so ta to ke lo kai pe o la ku sa mor ma ke ki o afa per fai ai e foi le pe foi o e va ai me lo ka ke la ku fa fu so le o le anga o ka wi po le ka mai e foi le nga lu se fu e ke alwa ko fa mai e pa uok ma o lima se fulu e ke fiu e fai menga walu i sambo a walu ma ke o kere alu fa ka u se me o ke alu kuri ngai o ke i loko fo i e o fa ka mo fai ai pusi fa ka mo fai ai se a wa ke kuro i mo fa musea a fa pe lai fast food fa musea la ki fo le nga e fesira kwa e fia ka fa musea manko ka ko e ka ke nga fa ka mai pa uok ma o lima mo ya ala ku fa ka ngi me fo ia tate loa so ni pa o la ka la sa o le a wo ke fa ngas ka ngaka a wo fu ke nga gedi le langa aku va ai ngere me wo ile la lo langi e ile kai me la ku ka ngaka le e ke le lo o la wala ku ka ngaka va ku manguia nga la ku le fa si mai e la ke fa pe mai a ve sa or ka wa fa pe mai ia va ku ma lu su ka la ka so ka ngaka i fa fu they always a tip oi va fu i mo aka ko ku fa sa mo fir ka function e lo spul e ko se fu de fast food e always have va ku se
e va se kupe fasili aku o le winga lava le tanga tema fa foi le mako nga lua feru ko ngola ko ile nga ku mako fari ma ko la ngola ko ngo fole o tanga mo o ko sauro ngo fa ruang o alu ka sanga o fo ikulo so le e ia ka vale al mako fari e o le angolo mako ainga mo ainga makanga o la ko la bo muso fele rental kainga o la o ifo ka vale piki mako o lo la vai ngai piki apu o fa pe a o nge fo e o la ke lo winga o fio o ia pio fio o la ko lo so le taxi o so ko le taxi o sida ko fa mai va se fu o kan kan lo la ko fa a se mo va se fu fa mai o ka wanga re ma o va le la fa ingol la ki kinga ke sala maka mai ko sala mo a luan maka vale o kala ngor ka mo kangor ke fu o fa ko e lo sanga bala ngo piki la taxi ele ka kanga kang fa la taxi ka ri la ke fu ma vela ko avali ya o ya sorry ya ma ku re piu fa ke ro na mala kala ka ko yon mele ni ma o la ko fu mele ni wa le la fa ko kala ya oi o ke se ia la se ngala ko avali fa ku o le sau mai mangkolo fa ko lo filo ko e ongo suka la e lima sepulu a ke rea wo sepulu a le wa fa mai va sepulu fa ko o ka ro foi fa ngala ka ma fa ko e o e roinga ke ia fa mer ka maro so pe ia se minska oi kana ka ngai pe ia ra su se minska ko so o me mer fa maru ru ka ngaka fa mai i wala va ese lima sepulu ya o fa ko le va la va ko lo va sepulu a o lo ma fo ngo ma fo e va ku se la ka la ma oi a o le lu i le mo lo nga luenga a fa pe e uno se furu pe lima se furu la sa we ku fa ku e lo fo ma ku di so ka vale ka ngo fai ngai ko ke vai o ka nga ka ku fa e le fa pe e va ku nga lima se furu e ka won fa si lo se me fa ku ma fo o me lo ku ma fo pe la e va ku se la ka la ma oi o lo ke lo fa ke lo fo ai wa le so e ngo fo fo in ma la va le ya lo sa ka lo va se furu fa ko en fa se ia lo la se ya vai fa amadi yo ke ku sir ka avare ska me ki o fa ko vai o le mako i loa ye ke no mako fa nga va ya ku ka vale mako fa ngai la o lu ka vale a o lo fia sola mai o ku fia lu o la fia ku ya pia o fia lu yo le i lu mal melengi uma fu le ke lo e ngi so fa ya nga pila tsi nga menga ya palolo ye puler nga ka tola nga ka sa palolo nga e ke des ka palolo nga ku kuilo usa ya tola masunu ya fa ke ai a mo sa palolo ya ai nga ka ko ye fafu ola a mo sa palolo ngai va yaso mo lava yaso ya ai nga ya lo palolo ai ka ko pon ya ka wow so lo fia lo lo nga ngi le angon me le o le ai ma po me ai no o va ai ku palolo ngi mo ko ai lo ko sa mo ko yo ai ku wow fure le vai le hanga le me le a lo ka sa pu e ko ka me ai yo la fo ama nga va des ya le ala wo vai ko ngere kero palolo lo ke mo le la ma ko lo fenga buenga a fa pe so le sa o le angal me le o lo ka pu e ka me ai ma ku ulunga ku so la ka ke fari dia ka ngaka ai ma ku o la sa o alo ka nganga le ma ku fiwa ke el fidi de songi i lo vai ko va ko post for story le fa pe o yo we ore sorry ile video ngai fonga sa va i fe me ku fonga sa va tu lo o fe ase e se singa sir filme tu fonga sa va oi yo ngai fa kari ya maloa ya amanguia ya maloa ya o ku le ka ko kama fa o ka le o tola mai oi o fonga sa va i o fe ku oi kulowa o e piko ngu o sa e o foi ai polu e piko ngu o ke le loinga pe la fa ka ngu fa siko o fa sto uta e piko ngu o fa siko ka e piko ngu ka o sa kui e le piko ngu ngo vai ku langa fai mele live ngai funga sa va sorry ma ko i ma wa parolo a ia vi ia le af ka ia di foi o le la vai ma wa le ma tai ai foi o se tato tu ia i dia kau sa ko ka sia ka fa ko kau sa ku so o ki topa mano o sa lenga okay funga sa va sa lenga okay la o a uele le ke le la o mai ka o ka ku sa va e o ali me ka o le ku ka ngi ia o ngai ke le ni kai mi ngoka ia o ka i ka sa va ma yo ia la sa o le ku ka ngi ku sa lenga o ngala ringa ke le mer palolo o kere ilo i salamumbu wa salamumu o ia kere ka ma ko i masavai e i fasolo ko le fanga
e ka fo palolo i le va ma ko ma pala kai ai la fanga ngai ai ia se lunga yongi va ia sia ke kele ia o ke loa sa o ka palolo ka sia ka usanga o ka palolo i le fanga ori i le ma ma sa fo nga ma ko ka palolo i manga isi tamari nga isi fo ia usunga ma ko walu ka sia ka palolo sa mo lo wo langa ko ka sia nga sa fo ke lo po sa fo po le fanga ori wa sa lo me de vai fo de nga ma ko sa va di mai la nga ma ko sa va di mai ma ko ya nga i mai e fa si ma la ki ki ban ma ko le ka de sami ia o nga langa o lo kai mi mua nga fa ko wa lo ka sa palolo o lo kai mi mu fo nga so e o ma ke ni o kere koe alo ko koe ka palolo i lo wolanga ako si vai e ngi mea e ka ke pisa i aso lo kala kiki ba su i me fo yo ma ko ai o sala mumu ko so sala mumu maka upu i kai o nga kere nga kai ia e ka kere i alo ia e fa kai deri wo ka experience ngal mo le alo ka palolo mana tua fo o kere i o fanga lo o kere i o ko fanga lo fe fo i singu o kere i o mo so o sa vai au kere iaru lai kai fale aru pokai o kere i o fale aru pokai o kere i o fangaloa o kere i o fo yu kai sauni atu le ia ka ko le ila onga le kare sia la onga le ka ko le kare sia le ata to le o po yo songa tai o kere i o fo nga se vai la le o sa ka mino so ringi a le ka kere i o ele iso o ni si vai nga so ka ko wa ia o mea fa penga o le olanga e kere le vai pasi ela ia ka ko sa le vale tu rolia e ise ta singo fa ko le o fa ngo fia pa pu o le meia mar kansela e ese na nga fa ya kula kala o se taimi mua nei le tala anga o New Zealand o ma fa ye ona ave se alo Pasifika po se alo Samoa i to tono New Zealand e ave ma se meia i kokongo New Zealand la po fe la vala le pitonu a ke la ista mari i ko postina po se uso posto fine nga fa mai re se la kala o le o sitinale o esa lo ke lo skingare le kasiva o tinanga i Wellington e lo se meia o kinga ma ko foi e kusa o meia kusa o le kasi ale meia i pikongu e kasi ape o kirangi kasi ale meia a kele mo me foi mo me awards pe la o awards mo me penga ia ile o la ko kansela ma me penga pe fa pe ko mai mo si uso posto fineria o le se senga nga me o kere ikaria kurunga ngo sa wa se o kikiro e kasi ale me ka o le meia e ia ina se ka Pasifika mo wo o le kuranga lea o le tamari ile ya fuyono ke na leipen ia o le tulanga ke asao e for sa mo e to New Zealand nga avea you know it always had the always a new thing e for sa ka sa mo nga o fusu mo warunga ko New Zealand e se sa mo nga avea mo me ka ko ie le ka polo pe o le ya tawa le ka ko Pira Nielsen le fiona fo ile sunga le ya tawa ia wa o kere ro po fere ka polo ka mare ka kusu o ke fai aku le o ke fa ko kana sa ma kana ngolo ma mari aka wa disia so ko ka mo ava ai bo ma ko i fa su sufia o de aka wo fa ko seli so ka longa nga o ko inga fa mai are leila o va ser o faceiro porque me que vai lá e vai faz longa o que não leva makala me ya ko le mas o incaresi não o le me asa que lo ka longa o nga fia e ma ko ya lo ko ka longa le o le alo fa anga ti Wilson ya baloni ya fa talo fatu nga o la esa salu marka bolo ma ko e o fore ata vai meni tavailia menira ka ko le sunga le dia o le radio sambo la e fulo uso soli o kamayo o le mako afia ka longa ile ka longa le anga ku so ka longa ia e a nga e foi o safari a se fa makala la ka mai ma ko le ka kere ilo manga kuang kala ngomel la ka pio ka fa ku ia sa wan ngomel valu wa ile ngomel valu e akala ngomel ka ru fa mai e ila menga ka e fa makala me me kai o fa pe soli le ki o aku ngala ku ka ko pokara me
Leiki o a wha ngā ko meso fiura i ko whātua i marae whaakari mo yo. Alu le aso. Alu le aso whaala i o ka ngā poloa. Kako kama, ka kamari a taua. Ia e kei roa ko. Se whaila kara le aso. O lo fia yo. Ma lo whawhekai. So le, ese le, he looks so young, ali a taua le a Peter Nielsen. O se tamari i fo i ia po se uso fo. Wa tele o na tausanga. Ale o se kanga e marosi kele a. E marosi ko e ke vai a kunga hi look e mo ko i look ya ngale ya taua e fo i o na tausanga. Ele ia iso kari kongo makua o kausanga i fo o tamari ia po uso fo. So le ale ku sa wo ngo se furu lo va so solo ku a fit se furu. O lo fa sa vari lunga lo se furu a ko se silang ele ya taua. So le ko a pe ele skanga ka bo o kausanga i o fa mangu yanga fo ia ia a. E lo pole se fuala aula e le ingo. Le ingo ka ko inga ri a taua. Ia ka ko me mai de ka ko wa e umaka ko e umaka ko asi fa ke mo ri YouTube pa. Ko ke loko. So le ese Mario se ka ko ia ela le ka mo fo sa mo. Ese fo Mario ka ko fa nga YouTube pa. O fia. O le mele o fia. Ah, tu lo la ko mai mo va. Ngo vai ngafi. Ngo vai le so sa e nga le ngo se la mo kupu ia e subscribe pa ale le fionga ya pesta ya feta. Le panga va ku le fionga ya pesta ya feta. Ata lo fatu o so ya pasi, mata ilinga pasi le mai mo mai, so le mai mo mai Amerika. Ya. Amba o tō umala wale mai mo mai. Ko ke lola, o lare mo fixe lau ma le fa subscribe pa ale fionga ya pesta longo winga. Ko e lua se lau i vaongo mane tais longa langa YouTube. O tō la ia lewa ko e a mai sau sila ngafi mangi. Wei se swinga. O ke kari kongo e sila wei swinga. Ai wha marurua tu. E kausi e awangi vave sesi. Awake vave. Ba, yo le aso a kongi. O ko mea mga e whai mai runga. O ke kango screenshot. O kango ku runga ku e mako suafa. O sao ngi kusi mako runga. O le kele yor kai mea ruai. But o loke kilo. Mai o te tari tonu. E wha amangu ia inga lawar kanga ka whinga. O kakale wha ia la mo stele tia. Kasi le kaka roke wakunga. E whinga. So, bo ia i la swinga. O si uso le a pevelise. Pevelise la ko wakua fixe la mangu pufo ianga subscribe pa longa winga. O le ale mane taisa ako le kelo ko YouTube. Mantua le tule tatou le afe tangata. O oe lava ia. Langa ika ngaka, leo lako sa o, ele open o le kako kalangua. E mani noi, e rika ngaka ya mio leanga. E rika ngaka ya mio, kakapui ka anu leanga. E fia fai kupe. Ai muso ya no e subscribe le YouTube po rika ngaka. Kusa fui lele, pe anu featu la kako o mua. A e ngofo ma meri mai pe kake felengi, pe kake le felengi. A e ngofo ma send mai kole link o lau YouTube ko lau Messenger. Sorry a wefa. E mawhangawhanga e ngā o kanko e delete. O ke le kango e whaise mea. E le whape mana o e ke kango e sen mai koi o. Ngā kango lea o kopi mai i a mai lunga i. E le ai se mea whape ngā. Le wa uma lengwha makala. E umaro masingangi. Umaro. So a le fi ngā wala. E umaro ke le koe kalango si ngime o YouTube. So awa ke kango beli ma sen mai kua ila o Messenger. E anga wa ile post ngai piko lunga. Kango e pu ele le aka nga post le lunga. Nga o kango le screenshot, mo kango ku malu ngore lisi. Langa ika ka poko le anga lo loinga. Ika ka poko le anga lo vai. E manga e foilele e subscribe pa ku kanga ka. E makware ya ro e fesinga luinga. Ala fenga ka. Ngalo kanga subscribe ngo kanga kai. O le lisi umale e kero ka ngore YouTube. E kanga fesinga luinga. So pe anga fa ya. E le se me foilele nga ro ngofu ake ang mole kupi. O isi fo tangata. Ro ke vai ele winga le fia kanga ka. E fia kangaka. E pe e fia kama mafa masau kua. Ai re muso sau pu e meiro ngaka i ruma i. So don't worry kangaka nga. Lo ke loinga isi kangaka. E pe fo ele le fa pe ma wa sau pu runga ngore lisi kilo mai kangaka. Longo winga. E vai mo wala lo fo ia kako. A wache pupule. O a lava fam kalanga kaka. Le ala wo kilo e swinga. O isi kangaka uwa kungi. Wahalu runga lako subscriber. So da moa o le kele o kangaka o mai.
every single day le la kwanga fa polisi le e a ko lo ka ko afi o ke polo misi ko ko e monetize mala le afi le and then you don't need anybody e ke le ko mga misi ka se i faila poile la akamunmu poile kanga karela akamunmu o ko ke lo isi ta bari o va ko ngi o lo wala ka ka ba se la mon kupula ko sa so lo winga ele o ko e umbia la sa varinga ya ai manguia lo ai le fa ngofi e ke le va inga ta tau na kusa e o lo le afi o tau le sambo ngo ka ngolo la ia vi kampangi le ye ko o video mai nga account ko aus mo benga nga ka ngole fa private uma la nga so se mea ke fa nga ngai se nga wenga se skangaka e ke vai ye e polokai o face ele YouTube e polokai so ka ngol fa nga me ye so se mea le fai mai ka ngol fa nga e kulie o subscriber ma kulie ya watch hours ai o lo vai ko fo mai le YouTube le wa la monetization nga ko fo I uma le ya video ale fa private pe delete ye pe ke ka ko fa isi fa nga pa wale me ya monetization nga sa wale o ya fai mai la ku ka sa e pe ko rimba ka maka la account pe ke alu usula pe se ko se la ka ngaka lai wala ngolo YouTube pe renga pe pe se renga la fa sala lau ele ole au kala ngoa eso se mea e once monetize ai pe ola fa ngoka afa pe ole le la fa ngoka e kanga ole fa ko ngala au o ka ngaka fo ie e ke ele nga o se so e kele mem fa la ese me inka se ka ngaka ke lo stories e se lo fio ke fie stories fo ie sa fo America me fo ie ko nga vao mo me ko nga ai le mo le la rolangi mai si ko nga e ya si va ngol MSN le e I kanga ka fo ie le o ele I o ye ingi e wa ko mi makala e o la rolangi le wo ba se la tau sang ka so ese me prefer kanga ka ale si la me marie sorry o isi kanga ka le yo fini me le a ko se la wo subscribe pa le kasi le video no ai meri mai ai meri mai fa fe la mo wal kupe wa le wa so le fa pe va ko la video kasi mo sa kupe e afe subscribe pa ke mga amia e afe lua fa se la watch hours pinko so pe se la wa pe I va se la pe milion au video lunga I are a ko se afe o subscribe pa e le mfanga mane taslo YouTube pe fia lai o ai le maka isis me foi nga ka wa ile fa so fa pe ia manino ai lau sila la nga ia si ke po ke ko o ko foi ia wa o ko e se foi la fa rongo ia nga ia sa ora I meri mai ia sa le fa le mea le ia wangi ko sa si o tau ye sa mo le mamalo le tunde sa mo ka ngoi fai lau YouTube ai ye ki e la kalonga mane tais wa ia menga sa fomela la masinga le ku mai e kilo la ko meri mai roa ave sa oro kampangi le la fa ko pe precise le Linux kampangi e renga pa kampangi kamalanga la ko pe ro le ko fai ngolo I meri ma meia fa so mo video ya awangi poloka yo la bank account o la wa ya ti nampa e ke alu le kampangi de e ki pila la kofi e le sa ko pe sa ke I don't do that pa wala me o ke ka ngoi e fa singo ku nga alu la lo e ki pile fi so se me ki pile fi ya ai le ke le at least low mo sa wa nga lo le fa ngo ko pe fa ngo ka ke le vele la vau e alu foi me la wesi foi la me la suposi va pe o foi nga le suposi o foi nga le ku ngu o foi nga le ka foro o foi nga le ole a fo le pisua e pa ko ke no ka ka le lo foi nga me yo alu nga ke ka ele vai o ku ngu fa pe me yo le vai de o long kala anga le o le vai o moso va pe o ngu le pe ke fa sa mo a foi nga fa di fa pa langi pe ke fa siska me ki fo le e o suinga ka ai ono sai e le fa pe kasi lo le video nga fa mai le pe fa fenga mo le kupi e se lo le makanga e se fo le rungo la sa faringa ia o le tala nga ka ko YouTube le ka ko YouTube fa malolo si mai e tasi masina le tu watu o le wo kilo e kasi le so nga ko fa ye wa lu runga nampa so lo ke va ko le post makanga so la o la ka au o ke aro fenga lo ngo mo ka e fa le dis ma screenshot e la kalo fa ngol masi ngo kangolo copy link uma mera vai ngari ma dunga e fa ngo fielo ya ko so kango copy link ba ila ko YouTube ai fa pe fa ke lo copy link ba mera ilo wingo e pe lunga mera I comments ngo nga copy link la nga I ko nga link e fa nga open ya o le help nga ko o lo mana onga kalo sia uma nga wa ye se ni se man ya mai me ya wa nisi
boy ia o le kala ngai ngā vai ngori e ia tana mai e nisi anga le lai kia waka fu yo le o tsa yo le malu yo ka ka le malu yo fa mai no e ring ya ka me yo singa mai a le la va ko fu ko nga fu i fa tsa ya ba ka sen mai ko le ku ru o ke ro pages ngai o fa me nga abang ko ya lo ska ko kai ngai o fa kala fu i le singa nga singa si me mau fu kai e o mo ka meki e le ya lo ska ka poko fa se me va penga me nga fa ko abang ko po fa kai so to fine ya so fine ya Anastasia ngofu masen mai ko ya la mama la le ya Anastasia ya masiu so le ya tasi le sen bai si ya kai ko abo ko fa kai ya le sen bai ai le si so ka ko posting mai ka kire ka ngoi fu me mau fu kai o ka nga ya ongi ka nga ka lava wo mo makwa iri worth le ka ku ka ngoi mo oni tanga te wo ve e sing ma mai ring ka mai fu iri ska ka mai ya fa la me ka yo le ku mo pu mai ya ka alo fa no no o ka nga ka lenga ya lo ke asi o hu eva le ka nga ka lenga ya lo ke asi manga ku sa fa sa nga o si o ya si le ngasi fu yo lo ke le ngasi le tsa le maru mai yo ya kia nga ka le lang yo mga ai pu se ma ka mali ma tsa ma u ma ko ai o mga fa se lai ang o le kai nga ku o fa mai nga ka u me lo ma fo fa e le o se me ka ngo fa e le o se me ka ngo fa ia langa mai le pu ia a le nga la ku ka nga ka la ku asi o ai la o ele lo fa ko o ele na ya lo ke asi o le ngasi o tsa yo maru e la ku pu e le aka le nga la ku pu e le aka ia ele ke sa ku le aka le bo me nga fa ke o me nga fa ke o le ako asi a ku pu e aka nga mai le o ke le lo la po se era nga ma fu nga le ki mai ku le aka le ala fa sala mai page fo ie le page e mai upu le anga ma me ia ka wele ma mai lunga la ka il malo ele o se me le ia ai le ya le winga la kala ele ya o ka nga inga posting ai lunga it's just a waste of time ele mai mo ska ko mo me o vali lo ka sa o vali bo ko vai fo ye bo o nga ka ngo fo ma fo so re fo hingo ka ko bo post le se like fo mo post ngol ma ki ko sa mo ele ia mangisi e lai kai o me lawa ye e peko kasi ko rua ko ku ide ko mai awangi ngalo ya ko ka ko ka dia si polaran ka nga ka uma ye fa ye fake page lengo ko lo ke pese se o ku media uma makal ngoi fo marko fa ya di fa ka malama o le wo uma fo ngo kala ngoi sa mo ka ko ai ti le sa mo o le kai me so lo ngole le me ia e mawa uma ka nga ka lo ye le la boy ile fu le site by unit ale de ka kalan malo oskadia le sa mo ke ngi de kalan pa sun ke ngi o i e mawa ya ka ngaka ye fake page so ka ko un sa i le kai ngi e le ya lu se ka ko kai a pol me o fa ngo le me ya lu fa ngo o ka ngaka le nga pu ele ka ngaku wa ngi ya si de e ngasi o ka el malo aku foi pu ngaka le me wo di kire ka le i page le ja pipi pa wanga ro fisiki e kere au wala o ke iroa mi whainga riki o se mistake. Ai o mea ia sa le kama kupu. Ia pe pu e me leaka, ele o se aka leanga. O lai pu e mai fu ele leaka i o lai ka oko runga moinga. Ala me o whai ia mea. Lai mo ko ave o ko vai rei upunga wha o ngai vale ia le wa mai e. Le wa mai e ka ngaka le ingi whai, e ka ngaka le e le a o ia maa kua. Longo winga. O ka ngaka i e le a vai la ko maa kua. O le mea fu ele a la koe whai la ko maa kua. Langa o ke e lo sa lo fa sa wa e le ma fa ngo posting ko ke lo fa ngo ko sen le ma ko ainga nga pi pu kala ko nga o ke sa fa ilo ila fa le live le si po o sa e wa ko ai ngo TikTok ko ya lo ngai o le va fa lo TikTok nga fa lo TikTok lo af sui pa 2019 ele ke le ngia followers ai wa u ke ma ka ma ko pu ye ngo i ko ke lo ngo TikTok ke mi ma chua le fa ko lo ma chua na yo tato tu a o ke le fa ko ngol ko fa mari o se alo sa mor kingi ke msalo amai mo mangi fa pe yo la fe au bo lo inga le mele o ila langi kingi o ke lo le alo sa mor ya la fa mai la ko me foi ka ko fa ka ko di ma la fa mele la si va ke ngo mai ku lo le upo ko ya ka ma fa funga ku lo la si va ke ngo si va ke or kingi o
mo ke ia sa wo ko ko le lai siva tele noa mo ia siva kele ngoa mai i lunga TikTok ale maka ko isi kama mai sikini a ke ilo isi o vaenga le lo ke ilo no o le lalo langi ngal TikTok e o ia ka ko fanga le menga fa ko e me se fanga lai ki se o le langa le se i matua ka me kiki ngati o le because a ka ko lai ki e le fa pe ka ko pa ia a ka ko maku kua ro pe ila ka ko a kilo ko ia e ke ilo fua ia mo maku kua you know that's their business a o le mere pole o le a fio fa na la iti a fa nga fo ngi o le o mango ka me ki bo rosa e TikTok o ke lo si account ko vai no TikTok o ka me ki like e ke ka ka ko follow me ka ka ko view le page o ka me ke ngi ki a e ma ko like ya o ka me ki ai ako vai la mere ngo vai verso ngo ko screenshot nga si ma ko screenshot o ka lo sen ma ko so o we fu o sa mo a sa mo ma ka ya u lo wa sa mo ale upu mar ko fa fonga fo o ke fa ku lo si va ke le ngo o le kengi si va ke le ngo mai ai le anga le ko vai le anga e me o ke muso ka ngo ko e le mera ko lungo TikTok e mo wala ku pepe i tu lang fo o ku lang fo le fa ka kangi de u fa nga lungo TikTok o le ke le walo kengi sa mo ai ko ke vai wa se ele o langa le fo mai mo le tupe and then you have to ya ke ka fa ya nga ko ke mama la mare ngola ka le fa wa isi mane a fo le mo nga lungo fo ngo fo le fale e si le ngo fa pe ku show your body ku lo fa fonga pa wanga i lu mar kema and then sa kupe o la kupu a se la ngo le mela we lungo TikTok a fa po ke kala ngo lungo TikTok ko si fi sa mo me o le fainga o ka ngaka le lungo TikTok pe kala ngo me nga ringo musu ke lango le lalo langi dia e makwa isia e se la kiki mal Facebook ngau ko si le o ko ke va ko o isia kan e wala ke le mala mo palang al fa ngong o lo wi fa se a wi ro fa TikTok e ka mama ki nga ma ko ro fa e o foi a o me e ke sa e wo ko e makwa pe ya le usa mo ni si ya lo fa ngau a sia su ro langa ka wala nga ya ka o la wifi o lo ula lang ale maka ka ko sa mo e se e va ai lunga i Facebook o vevesi o le tele o mei o le makwa fai isi o sa mo nga fai mele people fai mai isi me o Twitter mai isi me le fora wo se e TikTok o sa mo ska mai ku fa pia o le makwa fai isi o sa mo lunga TikTok mo ya fai isi bo fa nga bo le kia ka bo le isa ku mala wangu kusa unga la ma bo le kupi bo e alwa o fai me pe tu lo wa pe te la va vale pe ya bo fai fa mari fai mo bo la kupi a bo kwa ma o ya i lo o sa mo people blame themselves ma ko fa mai o nga so ka mari so kinga ku lo wa ngo vola mai it's just my mom e mala malamba o meia e fofo e ka kamo fofo because it's very understandable e se ale o la ngol ka mi kinga so fu mai ino va penga o la la ta mama ti e so fu ka mi ki so so fu mai e kasi le na sina pe na ta mafu so e ya le mela e o pulo la ngol ka mi ki o la ngala i e manga o miele sapo e ka ko o fa na eu fui fa finge foi la ko fa nga i fa finge e foi la ko fa nga finge tu lo ku lo wa e sa o ka ko fa finge le sa wa ina mai fa ka inga e le o ka uma fa pe so au sam e la to pe fule le wa ro fo i wa le ngari i pu wa nga bia ko ngofu o ke o fo se fa finge e ke vai a kwa le sa wa inga la fa nga wa si ngo for nga ka maro le me fole le fa pe wo mariu le to ru o tina mariu ko luka a me ko ngofu ro wa le upu la nga lo ke le situation le a e va ia ko ka maro le ke lu ngofu e ke vai ko le se fera fa nga o ke se kuri o le mele ko no re singa le mele ko vai a ngofu ko le ngari le ka maro e ma ko ia piu sa fa finge le fa nga ai anga ngofu aku foi lele e makua mio pa a kamaro e makua fia fai ko ruar fa fini e ki nganga i lo fai bo fai mele anga o tauti na uro o kere a fa pe fai ngai o waro ele ai e ka ur fai so ko ru su el kamaro e ro fai la fanga yo kamaro pe fai yo abia
pe ma o fa sa ala ka e la fa nga o fa e le tora o fa ku makainga foi le mole va ku ki me kia va ai le ka malo e o va le mere ye e va ku abuse fa nga ai le o tanga ta uma ai fia fai ko o fa val balear ngi fa fingi ai mas tu loa ai mas se lava kinga a le se fera o kama kia ele o ngela au le vao ke le fe ku le lang va ai le ka malo ke no se fe mo le ke lo ke se ku ma sa mo e ki nga lava nga ko la abuse wo abuse fa nga ai fia fai ko o fa fingi o la le pe o la fa nga o manguia nga o la fa nga o manguia nga e ala ko ngo open akula kala ngo lo ngola ko la ile nga se me ma kere I don't care ilo wo lang I'm happy alo ke kan face ya ku me ke lo ke lo nga ya uya ila va ai pe la me ko kan ngo tito o le ku pu ya le mere sa mo e ki nga va ku fa finga in pia ka ma lo sa u e sa u ma ku ale le ya ai fi fa ko bo o lang fa nga mo va ka ma lo e lo fa va ka ma lo e lo fa ilo fa nga you know let's lango lo langa fa penga ele ya si soka ko fa am iam fa aftai le tua ya ingo lai so longa le fo ile la ko sa varinga as ya e bo fa le ko ele fa ko suele ele fa ko suele vale waki o la sa varinga ma ko kele ma ko ele le kere ku ile sa le ma to sa varinga sa le sa e fo isu inga ya le fo ma ko mai fa so aku ele o kanga ka uma le anga ai e kanga ka sela ko fa ngo pela ko nga meria a piusa fa nga yo fo lo fi fa ko ru nga ka ma ro so ai ka ko fo i lunga le YouTube o le wo ke abo ka ko ka so o ke o le makanga ura wa ai le fa penga si o ma kwa sa wa ku ru mor ke ma ke nge sa mo anga o sis kanga ka ia mai le se mera ko ko screenshot e okay lo e no o ke mingi ma ko no mo ai lunga TikTok ko nga me fa penga o no mo langa o le famous popularity money and all those things ya la buru o sa o le por tu ya me ngai ila TikTok o le ke lo TikTok e fo ngai ya lu a fe su wa ngai siku e o ka su e no o ke mingi o ka su ele me fo le wakile likes wakile me nga o ke stio o ke stika o i Facebook o ka alon me mo kupi o le YouTube a mo se kupe ka o va ngai fa so o le fo mo le kupe no le YouTube o le ka nga va o le fa so a ko nga lo ke va e YouTube matamari o le tunu e fia fo ile le la ka dia inga saka o ko fa pe yo o ka la i tele ma malo le tunu o le kala o le fia mai le fa pe me nga mai ka ka ngonga ya ai le ka iko sa fa sa la so o le lau ke kango whaonga e whonele e whaonga ka me kaini. E le ngaka o le kalkala ngoi ai maore kupe. Lunga le YouTube maore kupe. A le fo kam whai whaasua aku. A le fo i ka ngaka o le kera ka ngaka e meri mai kua. O la fo i whaamanu e ina i o la tau roto. I lau sa waringa a oa, ui le se lau pasengi. O le kere o whaafi kauri lo o langa. O le makua kele ya, a le meanga wa open e laka vision. A woki. Maybe e se mea alofa, you know, wakele ka ngaka yanga limba lo faksa on. O lele i o male upu lele nga mai se tofi. O se wo i lunga ka ko kula. A mai o ya wa. O lele i e ka ngaka fenga ruenga ngi usila. Nga fa me ya nga ke kong ya mapa se ma ke o sa mo. O kere kari ya ngo fa ko. E ka ngaka me fa penga o le telo me fa pe i ka me auskari mai ma me arofa. O ke musu. Ba fo o kere manga o fe se me fa pia. O le kero ka ngaka e meri me la lo e se me o ke le ka yo karia o nga lo ke ma fo wa ia o kere manga e fai fa pe fai mo me se me la mo ko pri tu po la vale e listo le ka fa so o ke le i wo ke le ka ngaka ma ku ku o ke lo la e reach ele ka lango ia ma fai foi maru ka a ma fa kia fo ia ku manga mi fo ko so o ia ma ku se ya ka langa Kele e mo meu stepfathers and stepmothers e musa karangoa i le mai mo me mako o ha o kele popole menga i no mai tora o lo tora re o lo step tora a o ko kele la fanga e fai foi a uia kwen kitsa ia le ka o ma o kwen kitsa ma wele le ka ma le mako ainga ia e la fanga ia ma ko la fanga ia ko kele foi a kwen kits ia o ka o ma o you know we treat everybody the same
ia fa so me nga le mo la kwa foi sia so ska malo la nga so ska malo sa mo ka ngol mere ngoi o fa me ka nga ka ia lele e ulo pa mi o ro wo la nga ke po ia ke mai lo ka nga ka ngo fu fa finge fa siang kama but you know o le me nga sa i lo ka ma fo al ke mi I'm okay o lo ke fia so these are the people they love me e mo ke maki kiva fa kas a mako ai e per mako muri po le alme fai e mo ke maki fa kasi a o kanga kai fai kio e le ai ma se o kanga kangi e sa me se me fore va peke e le lo sa ku pe sa pe poke mai pe la me lenga ave o ka o koro uru ia o la o tora fai like most of things is how fai va penga le ala fa so makuo ia o isi ka mai ia la fai mas va penga ia nga i roilia le value o lowo langa malau savaringa because every single one of us has a journey e ilo savaringa me nga ke reka ke yo ma ke alo ka fu re because e ula sa mo lo ka sa o e ula sa mo pe algo lo fa sa o awa o ke le pe fa fa ka nga le ku awa ma ko fa pe lo wo langa pe o ke le ngo fo si fa finge fa sang kama a wa lo le langa here I am and I'm happy so whoever nga ka finge kala I yeah okay pure ya I'm happy ya pawangal mero fia ya ai ka wala le ngofa pia ai ya e lor ka ngaka sa a misha no kinga a ba ya ku mo ka ku ya ka maro fu ile e ke ba ku ya la ngai fa pia o le fo ke ba e ula ka ngaka o kere manga ya fa ina fina ngalo la ngai e fo ila to le e kero e ka malo e sa mo ya lo fa la fa ngaka e for kamaro e sawe le alo fa a me ka fa pinge male ale e sia sa manga o se kala ngonu i but it's e lo so se o la sa vadinga e lo ka ko uma there is a reason why you go fu le me because e lo sa vadinga maybe you have something special e lo fa le atu ya ke oe mala sa vadinga you know if among yengis ka ngaka ya nga ale fa klo kana o lo to le lo step to o lo ma ya honestly o do wa inga va pio ka fio like ilo lo a wa lo ma o ya si kunga ma wo longa ma o yo le kunga ma wo longa ma langa pilot ko fata o ke manga aka lo to o lo ke lo fa ye ia ma o avele ula ma o si longa ma le kunga ma wo longa ma si o sa pu e mai aka ku runga i ngo ma o ke le ma but I know e u like nga ka ye kia ele ula ila kanga ka ele leima le leifi ngalo ai ula kanga ka foi a o ke lo popole because ora foi ila fanga o ke manga hu eva sisi a ke manga e tweet fa pe la fanga o menga e always o au e simple yo life mo simple e o foi fanga ko so o ke ka o la best friend ya la step to a ya ho me mai penga o ma ko la kai de miske yeah. And that's how it works in my own journey. Okay, lo ya we, but ma ali sia e ula okay lo e ula wa lo langa o makwa ka on makwa ide ya pa wa no boy o le ala ke fia a fa pele ke you have a problem like especially people they knew me from so many years if you have a problem with that so that's your problem not my problem that's I'm okay. Le move on ale life ya I'm okay. Lo ke kil pangi si me fai o le alo fo le aku o le a woki fo. Yeah, you carry on with that, bro. I don't have no problem. And I'm mga fedmele na okay lo fa la ngai e tele na ya lo fa na e masya sa wa inga me especially le kere kuilia. O na yulu nga li fo ine e le imanuia fa pe woki ka ma o ki nga ye po mi fo walu ka ma lo fo fingi. So instead of us ka ke o e sungu e sungu i le varia a pa ka ko kala ngo ia fu fia fu le ave ele fa mangianga mangi kala le ia ia fu vai ia ka ko ia story nga e okay ia ele ia ma se me so o le kele yo me ngo fa ia ele fa ngi sa mo fa e ula ka ia o la so o le lufu ka se la to ranga fa ke ro la me nga fa o ke ro fa ngo kango fala uria longa grandmother o kango fala uria nga uncles lango boki longa ma wala uria longa rufu kasi o aku o nga uma o kere ima o kere ro po fenga mele no korea I'm okay ngo kango uma mai le longa grandmother ma nga uncles ma kamao
Yeah. It's not about me. It's about mole kamakiki. Ia fia, because these are the people it means a lot longer life. O ka ke oki ka ika ia, because o lewo ka ngoka sau lewo ba iko nga fuafa sa monga ke musmai. Me o la le ai kumu sa monga ia o avaku umai el palang ia vaku umai o o lo makua fa io. Ia ka penga po le afula si sko nga me fai. O le au ke fia uia ia o ke loa e kau ese la kiki le kuma lang fa sa pise me fo ile e pi mama ai ka ngaka. Elanga e ma e ke polonga ya oi. Polonga ya oi al meia e fai oi e mea lai ke fia. But these are the people they love me the most. Fa peangi fa ka inga pe la melinga pe la ka vale ka o manga me disipo. O sa ba ko kia mula ka vale ka disipo o vidi mai do. Yo vidi ko manga me ya ngalo vidi mai ya. Si o kere i vidi sis ka ngaka. Ngau vidi mai la to da fa ko ka vidi la insu sa mai ya ngapi dia kwa ba ko jo mar ka vale ponga. O sa do fale. O ka ngaka umai e fai kio. E lei ma sesi sa we mai sesi so so ngi o vidi mere fa ko lo uru. Fai nga umala operation ya lenga ki kulowa lenga fai lo uru lenga ki pele chuma nga lo uru. Ia sister mo na fu ngo mai. Ia pawaro ka ngaka ia langa lei si mafanga ia langa lai wo bo ska mi ku ma ku. O la fanga u si sa toro ma ku fai fanga u mai si de. Mai se kere lai ia o ka ngaka le ro fai kia. Ia me foi nga o kupe uma mai YouTube. Lang foi o inga help mo YouTube. Usa fai ve sa so ia me nga kupe le YouTube e bo wa kupe a viranga kupe. Awa anga nem eren fai ngo ko kasi awa u e ka ke fiu foi fai ere ia nga ia le story nga se sia ki ko ka on merenga pi hai ke amar kasi so ai ya voi la ka ko kasi ka ko ovire la ka ko o la ka ko mo ko fa mo ku tu ro wa ko fa fu so se ka nga ka fa mo ku pe e tere hibrele ia la ka ko mo o le ngari le fa atu masaya o le ngari le sa ma ko ilango le maro o le ngari le sa la fai ki o inga tu la epa ia le fionga fo i sunga tu la epa ako vai le mere o le ngari fo le sa SSIT i me sini sa SS ngama ko ke te e aku la epa le fa me e ta lo fa ya o la pi o ke roko ngawa ku le mo ko finga ma vai le mo ni kupe se e mai le wa me i ele ko ia fole cha pipi lo ke fa ko mo ka ka fa un kuru ka ko vai ka male o ka ko vai ka male puro fo i ko vai ka male puro sa ma ko i fasta se ma di ma fu pi fa pe sa wa ke ia ngo ka si ka fa ka le fi me puro sa fast o puro ku sa fast sa ma ko i nga va ai ko ka malo fo le wa makanga ko ko e morio o ka ko wa fe e fa yang sa o morio e ka ngoro me iro ba vai ka ngaka le yang usa o le kele yo ka ngaka ya pe foi la o la vai nga yo fo dis ka le la ma fo ko vai ka ngaka e fe momo wa pe la lunga li o le e fe momo wa e o ke ya i pe mo wa ku pe o ke so se ma ka va solo e le pipi e se lim so le menga le fela ka ngaka ia o ka mai e fai ka ko me mari ku sai o lo fo le nga ka ko fikaria ia o ka ma fela e le lope o ma ko fo ia le vevesi ko suifo ia o ka ko e mo ala fo me foi o le e mo fo we la ka ko o ye le mo me fatu ia o iti ia la re o ke le sa ko maka ya iti but he was good you know he was one of the fast supporter o iti sa fast supporter o aso ia ke mi foko lo afiru kasi le kau fa mai ia le ki o fu no lai fa nga mai ia ko ke lo ile live iti kasi le live fu wa fi ko si le mere a waru lunga le YouTube o ke le fa so kala ba le ko ke mai mo fu
makware ya o ke le dola le sa kala foi foi al kai me ngali wai ke le lo I don't know that's ba ro wa alo lo ka pe ko men e o le ya tsauna tanga ya alo fa ko o ko si ye le media ka mi e ping e lo mala ka ngaka ya aku va tau ya e pingi ngai no ingo va ngai ya tau ya i lungo le live le fa ngari live ba lu live o sai live lungo i ko live lungo le YouTube ma kwa si even the radio sa mo e le fa pe ko foi a o i no namba se le pepelo e le pepelo a ka ko yo la tau ya ngari la se ko ka o e ka fa mai ya o e lo uma e le me lo al IT even le tu e pisa mo e lo ai media ye ke ri ala foi la bla vea ko mo e top le tau ya al wa ku nga mamba ala bla vea ko mo lo wa la nga e le me lo el IT vai la le live le fa ka ko ya ngari la ya i vai kula ale wa valu se fulu valu afe o le la ka se la afe lunga Facebook o lunga lava le Facebook angale la le live le fa ngale la a fa apela ka ke o lunga le YouTube se ki fa ko le se singa ko ki ke se la afe le ngai lunga le Tika ki le pe fia ka nga maka lunga le YouTube ngale la 5 hours ago approve la ngo va ngale lu la ko ta ya ya o le sa lunga le blue wave lunga le YouTube e lu suli mafi lu sfuru li mafi lu se la lu makasi aku fa kasi mo ka lo bo fa se la wafi ale li aku se aso not even 24 hours a e alu la lunga le radio sabo e ki le po kala me la fa yin e ke le koi namba so ka kai mai ku lo o ke le le winga lo kala la ngai ka nga mako kala ngo e ke kilo ka nga kai nga maka kai e vivos kusa or ka ko live fa po le ko fa ko fa ke inga o le live nga fa nga po o le fa ko ase fulu ri mai kula le nga fa nga po ngo ka ngole ta download lunga le YouTube o le ko fa ku ri ma fe sila por kasi la nga ko ngo ka ngolo danga le la ka ya a fika kula o ye pe a alu le lunga le radio sa mo er kilo lunga la ko po kala mire e me kware o lunga si nam po si me a o fo le lunga Facebook le kulo kula ka fo le sa mo le ese singa o le mea la wa lu ele kunu maka ira ku le ku fa ko le au YouTube pas e le nga o le YouTube e le nga sa mo sia yo nga le la nga pe nga lo ka wa o ke alu like mo ke le lo po angi pe so ke alu nga lo ombia le subscribe le fo mai ya o lo ku ki ko le wo sa o le la o le balwa ko sia ki kasi manku nga fiku afe mankupu o le longo nga no pe mo so va so ba wa fe mankupu subscribe o le mo ke subscribe pa isi channel o le mo funga subscribe back mai ka ka so that's how it works if a pe ka ka ke le moi ya me foi fa pe nga ka ke alu lo ke ku le me lo ke inga ia fixela ya kala nga ako ke kira ke le o ba pe ya pe o le ki ora po ya o le sunga atu le fa tai au ke le ki o fo le radio sa le radio le atu e pisa mo ya ga ko sila ye so e ka nga ka fa YouTube pas peira kon pangi ye ne ela ke lo uma elisi uma mai ka manga le ki o Pacifica la chop ka ka vivos so la chop ka ya chop ka ya so ko ki ke mai so ko mama ala foi la vea ko ma so a oisi me mo ko chop la ku sa le va pungi vi inga para le me monitor even viewers kliki o fia hours account uma yo me langa lo fa ko e mo ngi ka ko lo ve la ko ya lo fo lo ki ka yo la va ire ka no ka ko firo ka ya langa e mana mi la va maro longa ko mo ngi ka ko o se kere ke le ngai me ko wa nga fa ka ko lai ungo ke manga va mai foi help ngai ka ko YouTube sa e ka mo fai la va ku le ka ko masinga le kasi mo foi ka ko masinga yo bo manu ia nisi
ia ai walakalaka aku nisi ia whakaia lea kua marosi ia o ngi yolanga a whapete o ro fia ia a whapem whainga soangi kulesi uso so le se pepe ke sawa ai ngaro whalawa ino e ke fio ringa ro fia e ke fia me foi nga o ke ba ko nga isu so me o ko mai bo ro ko mi nga mea o lo ke ro sa o le a o lo ko nga e ile nga maybe not now maybe inga ka mangui ai subscribe a le lumanga e ko fo e ka kilo e ma encourage ai ngisi mo so in kampangi fo le e so sani o ka ko fa penga o lo ola nga ka sa ka pi manga o sa mo ngo fi manga la via lo ka ko sa mo le lenga ka si vai ko ngo manga o ni me foi fakula fa pe manga fakula fa ka pisi fa ku ka mai ko fi fa ni me fa pe fi ni pa fa ni ka mo ya ke minga le nga ka fa le ko sa mo le ungi fo le bo le anga mo ka ya sa fu o fa in penga arni ke o se ko mai help like kikia ia foi foi helpless ka ai le fa pe o a solo le fo ke ni tinga help o le fo ke ni tinga help I know that ke foi ngai ko kanga ka le ask my cool help yeah I fa pe ke ask me out to help ye e ro le ya lo la o ke foi ngai ngai masol vai yaso o ke ese fare fiku a ko foi mer fare varu la fa varu sa foi por ka ko o ri ka so so ngi singa me no winga ele o ska ka ngufu o ke le ngufu o le makwa isi ro life a me foi ngai ke lo ngi se meri mai ele foi ngai kari o le makwa pisia ia mangule o la fa nga kawa so ngi yo la nga sa o vala abole tu ia kure ya kure la langi fa awo wengi sia ka luka ika ie va se ku nga vole po se me tui ka kera ka o ko ro fa pero ia o fora ie fa le la lo langi ngare no ri mara lo nga fia alo fa kera ku mo ko fa mani le tu i mara lo fo nei po la tu fe ngai nga wenga ia pui ma li tia foi a o da to li fa ola o fe ngai nga wenga e po fe se va ngi kiro pe ko ma fu ko mai alo fa kera ku mo ko vai lua tu sale tu sta tu manuia ia pa maru rua ku foi se ngana wole tau te mari la fo fonga mala mai mo mane fia ia la foi en ule ngai manga lo se fale tono la tari poi ma nga mata so live tala noa lunga la lo ai manuia maru longa nei poka ki te ano have a good night god bless so far so